Riuma igongona ria Mathiko mo Paul Maina Kimani uria uratuika arari na ukuru wa miaka 124 riria rigarurukire na gutumura gicanjama kia mwaka thutha wa mahunjio guthira na mwiri utanatorwo kaburi-ini kwagia na njukaniro ya miario gatagati ka muru wa umwe wa mutiga-iri na muthoni wa mucii uyu. Sasa nitafanya namna gani? Nisaidieni. Kwa hivyo wewe unaona anataka kuenda na hii hapa. Na kuna kijana mwingine na tuko na wasichana watatu. Muruwe augete muthoni wa mucii uyu ari na muvango wa kuhahama mugunda wa ithe na kigwati ati niwe uturite amutungatite. Akilete mwili hapa, huyu jamaa hakuona baba yake. Na mambo anafanya peke yake. Hata family, hata committee au sisi anafanya peke yake. Muthoniwe arerekana kurega na givande kia mutiga-iri, taito yake ya mugunda na marua ma kumuthika. Siku ya Jumaa ndio alikuja kuniitia mzee. Masaa jioni analia shamba mpaka vitu hapa. Tungejua hiyo mambo ni kunyang'anya ama nini, kwa sababu hawezi kuwa na vitu mbili. Anakuwa na mushana na anakuwa na shamba. Kwa hivyo sisi wenyewe tunataka kitu inaitwa nini shamba. Andu a nyumba ya mutiga-iri makero makeni maina ndeguthikwo gukie kana gutuke. Hakuna siku hata moja ambaye yeye amewahi kutuhusisha. Na tukipigia yeye simu tumwambie ya kwamba sasa wewe umefikisha wapi, anatuambia yeye kwake hakuna mazishi. Haha ciarega mitheko aria mareicoka macirutithia wira ngundi cia ikio mbugiririo cia yura riera-ini kwarehe wari mwari muthoni wa mucii uyu ahamurithio amuthoni ndurangarangagwo. Mwiri wa mutiga-iri wa hundurwa nginyagia mocari-ini ya thibitari ya Naikuru guku thirikari ikiambiria uthuthuria na mathiko mari hariririo muthenya ungi. Muru wa mutiga-iri akiuga kabutho ni uthire na ndari hindi ekwirora indo cia ithe ikiguna na turia-nime. Sababu sina nguvu, yeye ndio iko na nguvu. Ngai ni kule ngai matuine. Ni kule ngai. Kule uginya. Na tondu iri kuheitire tene aria megwikinyitio igongona-ini riri maiyurirwo thutha wa mathiko gutharara. Ngiribotera Wanyororo TV, ritwa riakwa ni Mugwathi wa Maina.